oye! Museveni juu! Museveni juu! NRM together! NRM together! Itwe nka pressure groups nanga shinka NRM pressure group Mbarara City twino kweyongera habine binde ebiryo musite kugira ngo tubase kusinda ko mu gwa NRM tubase kuronda karuka muzeyi na no kuburira ngiri ya NRM kugitwarira kimwe mu misho kandi tusimira kimwe abakurira programs zezi nanga sabakurira pressure groups za Uganda nka Mr Frank Serubiri ntukoneramu okubasa kuteka mamani kandi kuorganizinga groups zone za Uganda kandi tuteka nguna kororo 210 oku12 tuza kwiza ntirukangana mzeyi marathon ya reunion tuza kwiza ntirukangana Janet Uganda ne NRM oye! Museveni juu! Museveni juu! Mbarara juu! Mbarara juu! Mbarara City pressure groups oye! NRM together! NRM together! Ra! NRM together! NRM together! NRM together! Bona naba indari mabono batayi bitu n'abanywanyi bitu abo kubatwena kiteye umugoroki kandi bona tubakubasa kuzumu umuzi nga abo ubire kubuka NRM akacika kakuru isoti n'abaterezo mu cy'utaraje abamani mubasafa mutakazaga campaigns nago mukurudo bu pressure group mutiko kuboyina man to hino kuburyote no bengi bakwete kubengera pressure group ko omuntu mobilize batiko kuboyina ki no deko kuba mu serikali era bingi kutukumara kora group nkeji tushaba kuri abatutwara cyankwanzi batutendekane mu nubuki so bakwete shaha mwenda uyino kuborho shazinga turukumwe tibiri nkebe byabo rizo semanyi makweta mwirengize mwenda ne pressure mobilize no bombo musirikali mwenda nebera umwenda kumukujya tuzakatete mbana muzakaye so ninyende cyo muchikwate mucharikare beno mukimanya abantu basatoma mutakukimanya ebintu byona mwinde kubimanya so kagwa amamukagwa na tushabe na shaka ni mzako yanzora abantu bagambye na nkishangwa ubundi yese tunabasa kwitabwa kandi abari kugira yakwe gatandikiro ubare naho korra naho nicyo kitwaha amata nzama karoti beba bisa amazina manyitaka gwano de azina ntshara bati ngamba kutaho nkunda NRM kandi ryo mwebendeza stage chairman wa stage so twabakira kandi no bingi tuza kwakira nabandi bingiriye abo kuba ntwenda abantu bebuka byingi ito mobilization ntubantu twakira tutukubinga ntwakira nambwenu ntakakire hari ninza kubahereza ho mwaka kuwa kuwa yino y'umuntu ukumanya ari mobilizer nanga kunda kuba mobilizer umukipo ragaruke umweta ijabo azomuki turukumwe kuwa kuba hino umuntu ukumanya nakunda mobilizinga nango ready no mobilizer umukipo ragaruke mwete tube tumunye twatubyo mu bibuzo tukugezaho kucengo muramo guturuho abakubasa kwa bakibineyo namuza muza kugeza tugacemo then kujya kwenda tugendo murayime ubuza abantu kuyaga tibitwata bucereri shimeriye tanto kubuza ko mutakumara ubwanyu uga bine groups tubiye turuma nyinji iyo wate ninyenda kumanyeta nsabo kuba rugurupu ngirenti eyindi nkarigire mu ndayenta karigire mu official uko ni manye cyinshi ya kamera cyeza kunde so bakunde no rutarunda kwa binibwire rutarurundi jumira na jumira na wakira washije tugere ngo je group nayo erinke tubiye turuma ko yemba jeta Mbarara NRM pressure groups mobilizer we bari ni ukoje so negita groups zone za Mbarara
ezukushara mukoronera president Yoweri Kaguta Museveni so neje no kwe ejene ntani so haririnya ntani so neya wabari munonga shaka tama wamara ko groupe Erenkeji exactly eyinemeramwa Erenkeji konka groupe ejo bagitwara yagira mobilization groupe yakitwara tinkumanye bantu mbasa kucyetegereza ito mobilization eze shatu ya secretariat ne basa kwijeba unyinge batwari gete nyenda mbaba koze banje numba mutachikore butwaba planning ngire gukora abo kuba neza kuba neba kusemera mu yayo so numuza kuba nimukore mirimo yayo nkayo wakicenga so hata bire mwaba mwine bindi katugire mu project zo kuhinga ezo zabarema muza kukore byoriye abo kuba mwaba bakoze so groupe y'itwa betwine bakagitwara riya twashanga tutakibasa gukora ebyebe bituriyo tuza gukora twagira mu twine mobilization twino creating abantu abandi tukabasa gukora teka tikuta bekiza gusta bitwabiri twine so abariyo nabo kandi twe tutwanga mu ntaro no mu groupe ndisho no okutando kwa ko bwina okunanga shi ko bwite pressure groups ubahira mu president uyakuhire we nagira ngo umuntu mwishonga yo kubanza mu kiyakuhire nagira ngo naenda mobilization zihe mu kwangana zkwatagani kwera abe pressure group A ebene koregana na pressure group B kwera abe pressure group ya Katete ebene basa koregana na pressure group ya Kahi ya Kisenyi nanga handi so mutine mukuyana mutine mukwangana abo kuba mwena no mutebo bugoroki ekindi erizo batwinaha pressure group yambara nyencha karundi jo muntu nabasa kutanda ko pressure group ndisho it is okay on mobilization provided muza kuteba kanyi umugore kandi mama yongera umuntu mwagwangusya so itobo mu mutandi mu arya pressure group ndisho ubari nkahi tumwakira twine ki konka ekirunje kitwine shahe giturini touch nakura pressure groups za Uganda rana nabagamiza bituri mtumwe no yagatsinda cyane so mbwenu niteka turahaba nakana mnonga tuza kuba tu direct tukumanya itukoze kandi na stera babatango yaba natu invitinga kororo bineyo marathon ebiri 10 ukikome na ebiri umugeni mukuru president so naza kuba natugamba arrangements abantu abakubasaho twara wenkawe kurugamba shaka ba ikibuzo cyawe nacagaruka mukuru nakura baba ake kumibirari na aza shaka hebyo kunyobondo takabantu tumechuko kama challenge ya pressure groups bari nako pressure groups bakaba basubize ne kuziyambaho kai kuziyambaho ashaka pressure group page kumwakora karuri bagezo kubasima so baba basubiza tubabasima nango bamutwara bari sharinga ho mu mahuri tukayeba ubayisharingira mu bakora tubabasije tubahereza bankabana so tugire ngo ubwo mwaka gutwaza kuza mu gihe ndani mwaka bw'nyuma ninga shabwe nshikirimo pressure groups nizikora at the end zihendera zo zikoze kusha zitafuna kasi tuni development kumanya w'integration wamara na volunteers ubuyo umuntu bakora inshobi uyeherezo murumo takumanya rakushashura kumibirabara na kumuvururo mukakora na mobilization ya state house buruna kubaza kubatwara nabakugera ati ntwenda abantu 20 buri izo bantu tuza kushashura mutwari 10 nanga zinda babahereza motoka na kadi y'amazu burumwabazo barete kitabo usayinga bakwezi maragine so abantu ababanyagire nyuma kuteka teko kwanje nabatini abahiro mu usanga wakoze voluntary then okusubira mu bija kugira bata kunkana bato bakumanya ngo wabori abo kuba torabe yanzurire so konkanka secretariat ya Chadondo ya honare botodongo maba mugambere kari mu ikizini nayo era nkaza yo nagamba ho nabonyo
era na nyuma abazonterireho Richard Todongo Secretary General ngo nakimanya mbere nyenda tuhereze t-shirts yagira kancheke mu office nde on store ndebe t-shirt zo finally yangira ngo empty tines kandi umukoro gwagize guta washyira tsoni tuza kuba bahereza ubundi so ndine tache nabona so boko kuba oresere group ya wekeji iri organized na kuza tene mwenda mayambe nta otumwe tuine kizibu kitena aya akwatra kubasa ahata kubasa gerata no basa kujya tuntwenda gukora campaign za 2026 wachereba akugira tumwe no mani timu yanyu muri abantu 50 for example group nituza kubahereza miliyoni 10 nanga miliyoni 200 kuzi kuija zitene mu mutakagira no field nizugwa account konkaba bogamba babaye hiremero mu kutabera tugiye hakari nitu ocheza ukaza kubanza utakumanya waragira uta konka ejemero maba batabahigura hati kan kubuza omuntu first meeting takutumanya yatugurire byo kunywa ari yawe ya norchikoro hati wono tekateko tamunaza kukosa mobilization atakusosho so just to more abantu tukora tutine muntu yatumura no bobuzi bayikobwa ashobora yawe so no bayihira mu mutima wo kubanza shaka tabu kareka tugende nayo cyo kubanza cya kabiri uza kunsasira kubuza munonga kwanyenda kucenga katomera ina una birende nabona nyenda kamera ndebeje babasa kunde baje kuri abanyetegereza groupe inagire mukatama mane ganje nkatomera aro kutandike kintu nguko nabashangereza kumukure mwakura tumushita mu misho meza umisho mbanantagambwaho hatoriya asitamere nyuma umureba nkabusha konka twene kigenderwa citu no kurondera president Yoweri Kaguta Museveni akaro ndokwe na obuziba huburi enza kuleta kugira apastis dance zibiro group eyinde jiremu neyinjiremu kaherana abo kubaha WhatsApp group aho nyo bakamponi no kumponi no baza kumbinga nyo kumbinga to ine tinyire cyange cyenani ngoba abo kuba tinyire ka sente kaba kanarire nyo ndio ninta muneza waje tushashore sente manya za sako manya tushashore sente za kadi ndio ninta mwezanje ndio mushubuzi wa makana ninda rumu rusenyente ndio rusenyente so nakwata ka sente kanje ko rusenyente kakahereza kandi nyencha kali nkabuza tatino ubuza nko ijuka mukampa position imo ampi hata mwareba nyona za kugura abana nabamo the pressure group mweba konka ko ka orgulyango mukareta na ba minister na ba MP mukakora na nzete nkarare za yeta fundraising haro sente zukuhebwa ebutakwenda tumanye group yitu abiroka yebwa miliyoni mushaka tutaramanyire huzatwi ko kubuza mukashoko atishikondo gamba miliyoni mushanjezo nozigamba huta konka kimajoro yo nosha basente za sango mandiyo ninta musente konka ziri to kwenda manyango kuzize za twire eco ni kimwe ecya kabiri hari himwe kumkumaruka koruguru mutandika ku jetero ejini NRM Youth Investors Group ubonyine konka hane pressure group konka idwe kaba NRM Youth Investors Group atunyoni ngo mu kisenyi toje NRM ekisenyi group ninga tamsamba group twena tuyetwegise turiye kintu kimwe konka tukumwamara kureba mwaka koroguru abamwe watunje na position hata mwatandika kujeta individual group y'abantu iki group nayo kweli ecyamuhe imoto mukugambwa habo kubanza kutokora WhatsApp group turebe nshobezero tukonka mukuru ekintejo ino kubona mbisi no gamba nko team member team gamba nka member ecyakabiri iwe no gamba nko hari kumbuza ni gamba nko iwe ni no gamba nka mimi esitugisire twena no kurunda Museveni naka tari kugira ngo iwe shitamira umuntebe yo misho uzwire ko fira sere to majority mu twene no baro jenga mkamani ngo bapena twine kukwata misa nango abamotuka ikahari
hare munonga ndakubasa kugamba hare abamene bikunda kuhabagarana nangwe bitarabitindi unge cyo gushaka tukere baki tuzagumoka kandi tugera amani kandi toba muturi y'abakozi tuko twarakoze rero ko buzibu buringo kutukumara kugomoka sebo totstamisa noza ko banutsume iwe entano swaho neha abasigaza abanyenje kandi bari yabari bakijurira ngushaka gutamaka kinga we bare muno tukubasa kubutomera nitekate ko umuntu wabere nafure byo nabatari mwebembeza kandi wakore icyo kintu cyo kuba no gukora waba wabutakigenderire kubinga abantu ikibaso gutahangara icyo kintu nyona nacyo baretera kiriyo mu mukono yanyu ibe byo kugamba ko murabikora ni murabiyekora ibe buwano ugamba ni murabiyekora itari nyo mababwiye bo kubikora unka icyo kirinka kiriye cyo wabano utekateka ngo harho ine groupe harho abanda barabene bagira tumanya aba no nimwe ikintu kitana na kiriya munonga abo kuba kiriya kikaba kino muntu wabere yunaza kukigura so ikabiri product y'umuntu so ekeyine kuba mumboro mucogona kunke kibantu mwe nakibanjorra necyanyu ebintu koko mukwenda kukitambuza nuko kiragira kitanje kunkumura mu mukuru no kurengira inari nikimanya ko ni mobilizer w'amani aratebekana isomukoro muhango munonga ninjira no muri Mbarara tukaba muga akagutebekana usomura bushenyi zinda kandi nisha nyuka kujoyininga bwanyuma nkijana bara mu yansindikiro wogu so kunka twija twachikwasaganye mukoro gwawe kunka kagura muhango munonga so oguma mina amanya mobilization kunka ekibiri nkoreka kiriye kintu cyuwarebere eco kikaba kihumbutamanya ababeno bakikora abakandi bakikuhumbutamanya tukikine kuba ikintu ko kuceretera abantu kaha bacyakira nikibe cyabo kiba kitakiri cyawe so imwe kintu kimarasharimo ikikuru cy'abantu cyongera kuhagizara muzeyi no kubonera NRM ubururu icyo tuba tugenda naco babaretse amanyi nza kongesa cyo gumome yanagamba noreba nk'ekintu cyabira mukoro gumo buntakora gamba wo muri shaka ngo kutugiye bakatandika group yabo bakundine agendere nungi omuntu yarwa kuri yaje hajya kinyagitwara yabasubizense ni group batiremo abana basacrifice ngire at the end of the day baruzinga totally so meaning bamubara bari demoralize tubakina amasiko kugira ngo tuzomukinyigire mu mobilizing cyana giza kugamba kwenda kutangaza abaturikize so yanabuza ngo iki kintu cyo bara city NRM pressure groups cyo kiragaruka kikabanka bariya turahise rwagato muntakaruka kuri yakijaka akatugura akatutwara then after anatatwire akatukozesa akaragihe cyeyi akatunagarubaju kandi icyo tonu papa ni yabekindeke abadoshire nibigiraki nibibatu birebe ogweje wine spend spark bakamutwara nza kugamba cyo njya mwashinga bakukimanye kitutwireho ekishaka batandike bapa niyo mwaka ari mwana wanje akasharinga nanje akanyisire ko izo nayo bakabanyise atkonka katse bintu byaserera atushaba tukurumisingense ni guru twa mobilizing siyona batubisaka tinkeshichere sabantu bahamasiko ngwikite no cyoninga kandi kikemera kugira harutenye kinani tesa bara city NRM pressure groups the structures ziri farm ziri in written documents inda ntomu tayalba kuri ya kuja nabasa kugira gyaro baju kunge kibira kikoreki kigumeho tinkuma wa mwancenga mwancenga omuntu nabasa kuga kuri of course turent zo mu campaign ageta arebe nkakira manaka kiko keye nke kumwana mugamba na urambagamba 7M jena basebe bakoze tino waliro ona shilingi 10 kandi kageza kusupportinga ba mobilizer ndangona ngikashasha babe bakamuza kungashika ona lebo minister ka to akantu tari yoka kachayi bashamu nimbire ko mukubireba
kacha umushaka cyaro ka serious abantu binamaka kandi ho kugira ngo koko bitwene bibaho tibiragaruke bikija bikatutomatemeramo konka nkanyomwali kwatansi na chairman izo shonga zona tukazitemu twazi urupeje turi ba Mbarara imyaka n'imyaka ne haba heki kituma cyakora psinga haba heki kituma cyakora psinga so down this time round kinshoni ngwabantu tibe open transparent atakaje cha shaking na haje chawo mtu betinda accountability and transparent so kintu niko cyemerire sana turakira rugamura kandi for the start konkana abanyenda ngutsindure gireti ikintu kukirisha nito turakikore kuko cyarabe tarho ndizo ni wora kikore kuko cyaragere kita habo kubibori ya ni wora bori yakachiko so kucyara sisikare ni wora abagize rata haro ko bandi habo kuba nyowe akachiko tinkuza kubantu honyenda nza kubanye nabandi yo omo bwanje munonga hakibineje no kuronde mahanda itorarabe na no gushaka umuntu gwanje munongo mukuza kukora ninza kubatara mu beach ninza kubatara iki mukechi kuno kuronda connection zizakubasa kugereza nzije baraba mutukija yo bwanyu bakabana bagera mu sente zararwo mukoro zine bizabe nuzakora atakaje ro wazubuza so na kugana batenzere to discuss nyeshonga zabo ruba kusemanya ukechi kumanya ekindi shuwa nacho bakabatwara ino wabatwire kandi umuntu mu yabahire mubase butabikiriza gukora mobilization ye twenda tukora cyo kurebera bamwe twaberebere twagera turaguma katumo twiro mobilization katumobilize ngabandi abantu bakubasa gukora exactly ikitujyatsta ikitukwenda hako hatu wabano huro muntu na Mbarara kugera ati orchiko ndiyare ati nyiza kubagambira ati chuwa ngamba nabe kintu kino mu ngaro mu nshavu mwe mwine kwemera mu rukiko mukagera tugake tukikirya next week urwaka nabo kwa nimo baragere muta umara rukiko so kumutiyemera kujya tuminyiza kubatera nyiza kubagamba umukuru nimo mwine kumanya ngaro wacenga so mbwenu so wachichenga atoko umuntu yakugira ati sente zibatwire no manya nkazigure gari yanjye kabe free tukuza kumuguza ako kintu kiba kiriyeke unkani kitana neki ece kine cyanyu ece kine cyabahi ne cyanyu nimo mukumanye ayi kuza kukitoza kumukanye we cyango kinabagambera nyumuntu mu Rwanda no kuronde mahanda itorarabe na no kushaka kandi ndushuwa umuntu tuza kukikoreka na nabandu abumuyina yine kutakubasa bigambaha konka ndushuwa mu tuza kugereta tuza kubikora hari nangwana muno tuza kubikora so chukuru tube organized jeremichwe tube sharp minded tureba turanze hare haborane wacereba umuntu yakukabura kanyiga ikintu tuza gukora konka abakerwa kwija twagera mu twenda abantu icwe kabiwa twenda bakatete twenda bamukise twenda bakakora twenda kumixinga twamara gukora ikintu turi tuza gukora twamara gukora uki tuza kubanza tutaya yo mbicwe kene tubone tuzo mu kisenyi tukumanya tuza kwicara no hara turabiyarabe mu kisenyi kutorabe tuza katete representative wa katete nuwa turabe tuza Biafra representative wa Biafra nuwa turabe wachenga so kuturamara gukora icyo tuza inege tukuza kombe kambe kintu kikabonera kikumuta kukiteka teka wano buza ndijo no yes so ngatazi da oxygene ati twakwita twikiriza tuzakora twenda otutere map ninga tuhereze like ekishani ningashi twetaga kuba tutakubira ngo twafuna mu akubati niwo uri kusakira nose kutugira uti mwenda garahanga abantu bibuza kushaka nibenda tubinga abantu nkabita ngene benda tubinga kumwe n'abantu gateka atusigire ekishani wabari abantu abinda kozereho nabo abo mobilization ndakozereho na secretariat era secretariat kandaganisaho na sabo
teka jimpire ninje banje sako so nimbasa kujibanza ro mu group wakicenga kandi tubara abantu ngo tubakumanya nabamanya no kuterese munanyakira mbuza mbara wakicenga so ko kabakandaganisa sako tinkagireyo nyino kugira nta secretariat ya Chadondo na department ya mobilization njye yabanduzeho hariho mobilization ya state house nabakimanya mu mobilize kandi leader nabo tubasa gukora nabo so ekishane cyo abantu obuza eze shatu ina abantu ninje tubasa gukora nabo bona nabaye nari nka secretariat NRM secretariat ya Chadondo bechipa kubana benda no kuorganized wachenga organized wadiro tumweni turi abantu 10 ukagera tene twenda gukora sabo twenda tutandikane na sente z'ukumenest twine hezi nanga zikabura tutuzine babe baroboka wagira teri izo batwabaturika tete twanda t-shirt 10 twenda kuza kumubarizinga katete kuzira cya nibenda bafuna accountability ya y'umurimo go gumakora ngakira kosa media zeze barebe muri yari mwaba muri yo mwakora ababona ico bakubana bindi kureba ngumwe n'umuriyo n'umugera muta konkito aha yine kitukoyenda mu kugira ngo umuntu gutambure kunyina naki bagambere wana twino kugira imico twino kugira focus tukareba tukuza twino kugira man mobilizers no babari yamahe harmuwe mobilizers no babari yamahe so turagomba twagira ngo urukiko rushaha manana mobiliza shamushanzo n'icyo ko yino kubona kanya wachenga so twino kuba sharp munonga okubasa n'ukipechi nano kubasa kukiganirwa nano kubasa kufuna ukazizwa mzee yes tushabe mwewe ba member na chairman ati nyewe mbe ntabakire group yo kuka yo group ndiko bibi ayi group zanje ku ma stage mboda boda ndikudikoro akubanya ndi umuntu ayi nara munonga ni kumba Museveni munonga na warga ukashika stage wabo uzana bakutika wenu nioni iza kushimirwa munonga kusanga umukibina kiki kandi ngarika mbuzi igi niyo first time yo chikoru kugira ngo twitwarutandika akuba bamimba bakabi barbizi kwangambira munakauka gambira bakubana z'umukiko kanajya mutiza kubareka tababanza kiri kigenda kambaze bikeyo ndebe turi kugenda ubunyishu kuba abantu abayinara imunono bamanya atika wa stage nama stage zaganirwa nimbamanya kandi ababoda boda bo bamanya babagiye mu kintu bashikora wenu nanigira ngo icyo nagenda kumanya yabaye first time rero ubundi murundi za kuretera cyangwa abantu kandi ngo kigiye kigize gukora cyobonera kirana bijyanye bo bari mnono tushabe urungo rukiko kwabanza ahana mbere nimugana na katsi tuhana mu idea mbugana ngo gutana mbugana ngo mbizo twatutaka kozera rukiko rw'ikintu soro n'urukiko rwo kubanza cyo nanimbagera nti ekerabo ho cyo nimo murabe mu kikozera ikintu kindi cyane yo naki bari kure nanye ndimemba nkimwe umundabe nimbebembera wakicenga akagera Mbarara kama inotaka handikira haha wakana next week Razingai. mwenda sister inoro takoro wakana no kwa chotwachi mobilization tuchi mwenda zilo kuba mwenda ya mora nubasa kumara leo wanasuggest feyo waka onje takori feyo waka na koru waka shatu waka ando wakabiri kwa waka nabamwe nari mukshaba kororo akashatu za chacho waka kororo akashatu
wakasha tushamwe nuke Bichiriza mutwara abasirikare bichiriza mutwara abasirikare batarwo mu rukiko rw'Akagera sabo karo ya rwigo batakagwejejera bakanyuire abambere abadamu cy'inzu bichiriza rakashate aha hare